UMDC ka Congress badanlang haki Executive Committee kabayalam deke NPP haki HADC uba pensngan NCM ulong bahaka jingdon lang ka Congress ke rap ya ka Council pen urlong shibun ki an banyada ya ka chat benrio. Habakren menta kesengi ka santerik uno apra acar posau uba pensngan ulong baka jingpen kela da kababu eke Administration of Ilaka acar posau iki sengkentei ki seng samlasnong kenang ban itu da ka an. Layu ru bantep iki rang bakur haka jingpen kala ya ka Khasi Social Custom Lineage Act mat ki way kum ka Kharim Act. Kini ki kam ka Executive Committee ki bala liat na kabenta ka jingba ka jait ben riau lingba ka jingitri lang ka Congress haka Executive Committee ka bayalam da ka NPP. Haka jiri ba ka jingwan ra ya kanika amendment ya kanika kharnit ka ban riau jongka ka bagi ongka 60. Tengi sunat ba haka isi jongi ha pokoknya bayalam uba penilai singsim. Ngila persang pendep ikan ikam. Hasu ko por ngi bikin mau bangi akren bahaya ke village addition bill. Ke bangi nga spoil no nomor ba katu kan problem. Ning sebenarnya bahkan ni mentang ngila yo bantep haka admission of ilaka amendment. Ya ka jing terikam jong ka dorbar snong dorbar dong. Jing terikam jong ka senggen thai jong ka seng samla. Haka amendment ya ka lineage act. Ru ngila yo ban tep ya ka dorbar kur urang ba kur ta terjar aban ong ba gini ki common minimum program jung ilang baro engkat bat ka presidency mbri tang kata mentala itu dak anya gini benta gabamut kalong ba lada ki khul samla itrei kanu ka kam ka babaha la itu dak anya baro kata te sa nyu baik ka seng ka ba mitu dak anya sengat itu dorbar snong ru ngil ong ba ka record snong neka village register kalong mandatory nomna pan ai kanu ka certificate yano ro claim entar shwa haka record shnong bagadi ka kamram jong urang ba shnong ban please haka dorbar chisin chisnam ya baro ki ba tole la te daka la ban ai menta tang ba pihak ban report haka. Dia kamu pihak ban fierce ya ka dorbar shnong